Shazam! U ovoj epizodi opisat ću vam tko su i što rade filmski čarobnjaci. Prvi, među jednakima, svakako su majstori specijalnih efekata. Znači, u ovoj sceni trebalo izbaciti stol kroz prozor na ulicu. Škakljivo. Pa su nešto šuškali, namještali dizalicu sa stolom i... Grunulo je ko da će se zgrada urušiti, a zapravo je palo s visine prvog kata. Preludo. Onda rekviziteri. To su oni koji slože svašta nešto po sceni tako da izgleda prirodno, kao da smo doma, a zapravo je sve namješteno. Rekviziteri na snimanju rade posvuda, i unutra i vani. Evo, na primjer, naši su složili sudar auta tako brutalno da mi je knedla zapela u grlu. I za kraj, tu su kaskaderi. To su tek Sigma likovi. Na primjer, u jednoj sceni morali smo skakati sa stabla. Znači, ako netko krivo doskoči, od zglob, gotovo snimanje. Ali naš kaskader je giga lik. Bacio je strunač ispod stabla i namjestio je tako da je kamera ne vidi. I akcija. Pa umjesto na tvrdu zemljicu, na udobnu spužvicu. Abrakadabra puf. Prava filmska čarolija.